Muramweka atia? Na karĩ mũndũ. Eko mutinga ya gĩkĩ mũkuani. Itũũra-inĩ rĩrĩ tũtirĩ tuona mbũri ĩtuĩkĩte atĩ no ĩtuĩke. Karora mwĩrĩ ũcio wako kabana ta nyamũ iria twĩtaga ngorira kena nginya kijoka na gagakorwo na ngata tondu itina mfano wa mburi mwena wa kiongo ta mburi ta ng'ondu iria ingĩ ina maumbire ta ma mundu warora bakithuri mwena wa kithuri na tusara tutukona ni maumbire ma mundu turuga mburi tutithika no tuko reke rucio kuthere nikira tubete kufanua ni mburi muthemba uriku mburi iyo thwa kule kugia mwana ndira na kiro ndiramuthimera ka kiro 8 ogu ndrona mburi iyo itirari ngimira mwena uria yumage mwana umagira na ngukite kuona kana kau menye nyina no na ithe no na nigetha twaranirie na mzomu ya mtu huwezi shikana na ya mbuzi. Kwa hivyo iliyoko ni mtoto amezaliwa wa kondoo akiwa na disability, na hiyo ndio tunaona hapa ni mtoto amezaliwa akiwa na disability. Kwa hivyo si ati kuna mtu ameshika mtoto mbuzi ikazaa mtoto, hapana, kuna kitu kama hiyo.